The Hill Farmers Union conducted a program to showcase the traditional way of farming produce of the place in Sonidan Riboy district on 10 December 2020. This program called Kayaw Pin Nam Yaki Marreb was attended by around 500 people, including farmers of the area with Sri Bante Dorlingdo as the chief guest and the Sakyat Lamare as the guest of honor. Dr. Bremley W.B. Lingdor, the advisor of the HFU, in his speech, encouraged the farmers to move forward with dedication and sincerity and to take pride in their profession as they are called the backbone of the nation. They should never underestimate themselves. Kamtam sigi po Indo may ba alfon may ba kaman ngilaya kali ko ba 10,000 kilometer la poilo ki district Barokai la rumlut lalu ki po Assam Iwan po umru papli ketu ke Shrong Jungi ke Shrong Riboy Drai no do wale ni ba Julius lawan deki bulet na Assam machna ka ketem joki ha ka jaka ri khasi boy jongi Inongrep bagi jongi kisapan pra kaye idang net shalom malingrep dawan menme kaye masapan pra yang baba dan bak idan shalom dan idan apa ngil amat sa yo ka skim na sarkar barshna ka community hall la sapan pra ngil ipe yik tiksen ngilep no ngila banda gi kma ka shale ben inongrep nyen mtoyo banyasna an hante assembly habaki tur jeni gila flok gila rumlo kimende Gila kini kita kaji nongkrap jongi, pion semua kita, kilenti jongi, kilenti kini kibodong jongi, kibangya, penpoi, ikimar jongpi, segi yo kipaper, rekin bapek kilenti jongi, kamtam sini kita, seboy ba sebodo area, dan kiri sobelum, dene am kita, nimdan kilenti kumno kinpoi kini kimar jongi segi yo, tidak pang pion nongkrap kumno pinya poi hospital, dene am kita. Ilong kemejungi, ina per, ina armet, ina sitom, long himo ina ni kisurok, mpoi shira hospital ro, mentari badan ni ubah komen, kam sitom sisyo. Dene yang kata, itu kesingi yon penskan kisar kel siapa siang, siapa tu lagi sinong, entah home try, kendai tu lagi sinong, rehan tiang po siang lakang tu jengking, inong rap jeni bapli, lapor kimar. Namar mio syo balik kayi sitai sepo taputoli basi jagirut. Item nyam kutu ka snong kutu ka yau jagirut kali kepala rem tam. Ndre kutu ka jan bahanang ni napo umtrai ni ngim like kan le sitai pat. Nyawan ba iba alfan ngira pen scam ni ginong kit kam jong ka Hill Farmers Union circle napo siang pa urong ba samuang snow ba ba ra kani ka jingkwa jingi siapa DC office baca sebab ki nongelam pada po license ngap play untuk ka pakang untuk ka gate kena bagi nongrap jungi nang tu napa untrai pada siang kila ban lek bandra sebab khabasam nei kali tangi nongrap namar kini ki essential services haba bad oba komen yangi tang kini ki marrap kila ban lek himla ban kang yu nongrap ndan kampas Barokai ki nongrap ki Mentang kebanyakan keren, sepang kitong bagi jingkwa, yang kihok yang kinongrap ni kijalah baper, kipariat sedelhi, bandi mana sarkar yang ubah muli, bawon penbaik yang jingkwa yang kinongrap yang garin dia barok away,